بینندگان عزیز سلام. برنامه نوبتی داستان است و باز ما از داستان‌های شاهنامه میگوییم از جوانمردی و صداقتمندی نسبت به خاک و بوم سرزمین خود یعنی گذشتگان خویش قصه میکنیم. فردوسی در شاهنامه یک بیت بسیار مشهور دارد که میگوید ز بهر بر و بوم و فرزند خویش زن و کودک خرد و پیوند خویش هم از سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم. امروز میخواهیم صحبت داشته باشیم با استاد محترم حاتم، شاعر خلقی تاجیکستان، پیرامون داستان جنگ 12 رخ. استاد شما را به برنامه خیر مقدم میگویم و در آغاز صحبت میخواستم پیرامون همین داستان کمی معلومات داده باشید. یعنی سرزدن همین گونه یک داستان از نگاه فردوسی برای چی بود و چی مقامی در بین دیگر داستان‌های شاهنامه دارد؟ داستان نبرد 12 رخ یا جنگ 12 رخ یکی از بزرگترین و مهمترین داستان‌های شاهنامه است که فکر میکنم از بسیار لحاظ از داستان‌های دیگر و از نبردهای دیگر فرق میکند. زیرا هدف تورانیان در این جنگ تماما از بین بردن ایران باستان بود و میخواستند با این نبرد ایران باستان را با توران همراه کنند و دیگر از ایران نام و نشانه نماند، ولی به این مقصدشان نمیرسند. نبرد 12 رخ از آنجا آغاز می‌یابد که در یک جنگ میان ایران و توران باستان افراسیاب شکست می‌خورد و گریخته تا خلخ می‌رود. اینجا نیز یک نکته مهم جغرافی میان ایران و توران آشکار می‌شود، زیرا طور می‌دانیم خلخ در قسمت غربی چین امروزه واقع بود. در آنجا او پهلوانان خود را دعوت کرد به نزدش، از جمله پهلوانان مثل شیده، قراخان، گرسوز، پیران، فرشدورد، هومان و دیگران که پهلوانان لشکر افراسیاب بودند آنها را دعوت کرد و گفت که این چی گپ است که در زمان منوچهر ایرانیان جرأت نمی‌کردند که به ایران و توران هجوم بکنند، اما در زمان کیخسرو تا در خانه من هجوم میکنند. او لشکر خود را به 4 گروه تقسیم میکند، یعنی به ایران باستان باید از 4 سمت حمله بیاورد و آن را شکست دهد و گفته می شود که 50,000 سرباز جمع می آورد و پسرش شیده می دهد که به خوارزم هجوم میکنی. 50,000 دیگر لشکر جمع می آورد به پیران می دهد که به ایران هجوم میکنی. باز 50,000 دیگر از 2 سمت دیگر 50,000 به ایران از سمت شرقی سپارش می دهد که هجوم کرده شود. وقتی که افراسیاب به جنگ آمادگی می گرفت و می خواست که ایران را از خود کند، موقع گیری کیخسرو چگونه بود؟ همین حالت را اون چگونه انتظار میکشید؟ کیخسرو که از قصد تورانیان و افراسیاب آگاهی داشت، 4 گروه سربازان خود را به 4 گروه جدا میکند، تقسیم میکند و هر یکی را برای مقابلت با تورانیان روانه میکند. به گودرز با 30,000 لشکر سپارش میدهد که به مقابل سرلشکر تورانیان پیران برود. یعنی اینجا هدف اساسی نبرد 12 رخ است. در این داستان درباره جنگ میان فرامرز و لهراسپ در سمت شرقی با تورانیان و جنگ اشکش به مقابل شیده در خوارزم چیز دیگر گفته نمی شود در داخل داستان. و اینجا تنها درباره جنگ میان ایرانیان و تورانیان در کنابد نام موقع سخن می رود. و کیخسرو گودرز را به نزد خود می خواند و می گوید که برو
як одами дунёдида ва ҷаҳондидаро ба назди пирон бифиристон. Бигӯ ки аз ҷанг даст кашад ва агар хоҳад худ бо хешу ақрабо ба тарафи мо биёяд, мо ӯро гиромӣ медорем. ва ё ки агар хоҳад масалан якчанд паҳлавонон хешу табори худро ва молу маноли бисёре ба гаравгон фиристонад, биравад, мо аз ҷанг даст мекашем. вақте ки дар тақсимот афросиёб ба пирон 50 000 лашкар медиҳад, аммо вақте ба инҷо ба Эрони Бостон ҳуҷум мекунад, дар шумори лашкари ӯ 100 000 сарбоз аст. ва аз тарафи эрониён 30 000 лашкар аст. яъне 30 000 лашкари эрониён ба муқобили 100 000 лашкари турониён меистад. ва акнун инҷо як чизи муҳим он аст ки ин ҷанг дар куҷо ба амал омад. ва тавре гуфта мешавад, лашкари пирон аз тарафи чоч ё тошканд ба тарафи Эрон ҳуҷум мекунад ва худи Афросиёб дар канги чоч қароргоҳ мегирад. пирон бо лашкараш ба Висагирд ном мавқеъ мебиёяд, онҷо меистад ва Гударз ҳамроҳи лашкараш ба Канобат ном мавқеъ омада меистад, ки миёни Канобат ва Висагирд масофаи хеле зиёд аст, аммо дар миёни инҳо Балх вуҷуд дорад. ва чаро Балх дар ҳисоби сарзаминҳои Эрони Бостон буд? ҳарчанд ки баъзе мавридҳо азбаски дар мавқеъияти сарҳадӣ вуҷуд дошт, дар марз вуҷуд дошт, чанд вақт ба сарзамини Туронӣ низ гузашта буд. ва Гударз дар Канобат ном мавқеъ истгоҳ мегирад, ҷой мегирад ва писараш Гевро ба назди пирон мефиристонад барои расонидани суханҳое ки Кайхусрав гуфта буд, таъин карда буд. ва боз аз худашам илова мекунад, ки ҳамеша ҷангҳо ва бадиҳои миёну Эрону Турон аз дасти ту сар медиҳанд ва бас кун, биё таслим шав, ё ки ҷангро бас кун, қафо рав. ва Гев писари Гударз зи пеши падар Гев шуд то ба Балх, гирифта ба ёд он суханҳои талх. то Балх меравад ва аз он ҷо то Висагирд меравад ва 2 ҳафта дар он ҷо бо пирон музокира мекунад, ҳарчанд онро даъват мекунад барои сулҳ ва таслим шудан, аммо розӣ намешавад. пирон розӣ намешавад ва ба ҷанг омода будани худро изҳор мекунад. ва Гев ба назди падараш бармегардад ва суханҳои пиронро мерасонад. акнун инҷо мо бояд якчанд сухан дар бораи мавқеъияти ин ҷанг бигӯем. вақте Гударз аз пеши Кайхусрав ба сӯи марзи Эрон ва Турон ба ҷанг меравад, дар мавқеъ бо номи Райбад қарор мегирад ва онҷа даште ҳаст, як дашти бузург, ва аз онҷо руде мегузарад, як дарёчае мегузарад ва мебинад, ки барои ҷанг бисёр ҷои мувофиқ аст. ҳам дашти васеъ аст, ҳам руде ҳаст, ки об ҳатман дар ҷанг барои сарбозон бисёр зарур аст ва дар ҳамон ҷо қароргоҳ мегирад ва мунтазири омадани пирон мешавад. ҳарчанд ки метавонист то ҳадди охирин, яъне то Балх биравад ва пиронро дар Балх пешвоз бигирад, аммо мебинад, ки азбаски бисёр сарлашкари варзида буд ва дар набардҳо корозмуда шуда буд, ҷои ҷангро ҳамин ҷо интихоб мекунад. ва мувофиқи пажӯҳишҳои мо ин ҷои набард дар дашти Конибодоми имрӯза воқеъ гашта буд ва он Райбаде, ки дар шоҳнома зикр мешавад, имрӯз бо номи Работ воқеъ аст. ва он Канобат ин шакли дигаршудаи Конибодом ҳаст, ки як дашти бузурге дар самти ғарбиву шимолии Конибодом имрӯзам вуҷуд дорад, ки ҳамун дашт ҷои пайкори миёни Эронёни Бостон ва Турон буд.
ва чизи муҳими дигар ин аст ки дар самти ҷанубии Конибодом як кӯҳе ҳаст ки имрӯз низ Сиёҳкӯҳ ё кӯҳи Сиёҳ ном дорад ва дар шоҳнома низ бо ҳамин ном омадааст. ва албатта ҳаким Фирдавсӣ худ ба ин ҷой наомада буд, на ин дашту на ин кӯҳу на ин рудро дида буд. аммо маълум мешавад ки аз рӯи номаҳои бостони қадим ривоятҳое ки ҷангноманависон навишта буданд, ин ҷангро бо чашми худ дидаву навишта буданд, аз рӯи ҳамун сарчашмаҳо истифода кард ва ин достони 12 рухро навишт. инҷо чизи дигар ин аст ки дар миёни лашкари турониён ва эронёни бостон шаҳри Балх истодааст. ва мувофиқи пажӯҳиши мо, мувофиқи он таҳқиқоте ки мо гузарондем, ин балхи нахустине буд ки Каюмарс бунёд карда буд. ин балхе ки дар Афғонистон аст, ин таърихи ҳамагӣ 2500 сол дорад. вале балхе ки Каюмарс бунёд карда буд, ин модари шаҳрҳо ном дошт ва ҳатто аз Саразм, яъне Хоразме ки қадимтар буд, тақрибан 8 ё 10 ҳазор сол таърих дорад. дар китоби ичурин маълумоти умумӣ дар бораи халқиятҳое ки дар шарқи Осиёи миёна дар замонҳои қадим сукунат доштанд, гуфта мешавад ки Бохан шаҳре ҳаст ки дар масофаи 500 ли яъне ин 250 километр мешавад, аз кӯҳҳои Пиёзӣ дар ғарб қарор дорад. кӯҳҳои Пиёзӣ кӯҳҳои Олои имрӯза ҳастанд. яъне аз кӯҳҳои Олой то Бохан 250 километр будааст. ҳамчунин аз Қошғар дар ғарб дар масофаи 1000 ли вуҷуд дорад, яъне 500 километр воқеъ дорад. хуб дар шимоли ғарбӣ то шаҳри Ши яъне Чоч яъне Тошканд 500 ли яъне 250 километр аз роҳи мустақим ва то Суйдушан яъне Исаравшан дар масофаи тақрибан 300 ли воқеъ гашта. яъне мо агар се хатро ба ҳам бикашем, дар мавқеияте ки имрӯз баҳри Тоҷик вуҷуд дорад, дар ҳамин ҷо ба ҳам пайваст мешаванд ва шаҳри Бохан яъне Балхон ё ки Балх дар ҷойгоҳи имрӯзае ки баҳри Тоҷик вуҷуд дорад, тақрибан дар ҳамин минтақа вуҷуд дошт. ва чизи дигаре муҳим он аст ки балхи имрӯзае ки дар шимоли Афғонистон вуҷуд дорад, дар адабиёти чини бостон бо номи Футия зикр мешавад. вале овонавишт ё иероглифӣ ҳамин ду шаҳр ба ҳам хеле наздик буда, танҳо қисмати охири ҳамун иероглиф тафовут дорад. Годарз дар дашти Конибодом лашкари худро қароргоҳ медиҳад ва пирон аз дарёи Сир гузашта ба қароргоҳи эрониён наздик мешавад ва ду лашкар дар масофаи муайян дар муқобили ҳамдигар 3 рӯз меистанд ва Годарз мунтазири фурсат буд. ва инҷо як чизи дигарро бояд ёдовар шуд ки дар як ҷанги пештар дар миёни эрони бостон ва Турон ки хеле ҷанги шадид ҳам шуда буд, 70 набераву писари Годарз кушта шуда буд. наберу пур буд 78 тақрибан ҳамихел. кунун монда 8 дигар даргузашт ва хеле маъюс буд Годарз, хеле афсурдаҳол буд ва бояд гуфт ки Годарз яке аз паҳлавонони бузурги эрони бостон буд ва тавре Фирдавсӣ мегӯяд дар Эрон пас аз Рустами номдор чу Годарз дигар набуди савор. ва ин ду сипоҳ дар рӯ ба рӯи ҳамдигар меистад, сарбозон ва паҳлавонон бисёр беқарор мешаванд ки чаро ҷанг шурӯъ намешавад, мо ҷанг кардан мехоҳем. ва хулоса баъди хеле муддат ва ҷанг оғоз мешавад
و سبب تأخیر گودرز آن بود که در آن جایی که دو لشکر رو بروی هم ایستاده بودند شمال از طرف شرق به غرب میوزید و وقتی که شمال میوزد چنگ و خاک و غبار را به سر روی لشکر دشمن میزند و جنگ کردن با آنها آسان میشود. یعنی طرف ایرانیان میتواند که در جنگ غلبه شود و گودرز منتظر همین لحظه بود که یک شمال سخت خیزد و آنها هجوم کنند دشمن را شکست دهند. و البته در این جنگ قسمت زیادی تورانیان هلاک میشوند و جنگ موقتا قطع میگردد و بعدا آنها به موافقه میرسند که 12 نفری از دو طرف پهلوانان را جدا کنند و هر یکی یک به یک در میدان جنگ بجنگند و چنین پهلوانان را چنین انتخاب میکنند: بیژن نبیره، گیو فرزند، گودرز بابا. 3 نفر، هر 3 نفر در صف اول گفتیم به جنگ میبرویند. 11 هرچند جنگی 12 نفر میگویند، 11 نفر به میدان میبرویند و همین 11 نفر پهلوانان ایرانی بر پهلوانان تورانی غالب میآیند و آخران خودی گودرز با پیران به جنگ میآیند. هر دو هم سال خورده هستند. تصور کنید که از زمانهای خیلی دیر آنها در میدان نبرد همدیگر بودند و تقریبا با آنکه گیو پسرش کیخسرو و مادرش را از توران به ایران آورده بود تقریبا در سن 25-30 سالگیش. اکنون کیخسرو تقریبا 25-30 ساله شدگی است. یعنی گیو اگر تقریبا 45-50 ساله باشد، گودرز شاید 70 ساله باشد. و پیران نیست. یعنی دو سرلشکری سال خورده با هم می جنگند، با هم به جنگ می برایند و جنگ کنان از نظر سپاه ناپدید می شوند، گم می شوند و آنها جنگ کنان به دامن کوه سیاه کوه می روند و هم جنگ می کنند و هم راز دل می گویند و پیران می داند که اکنون لشکر توران شکست می خورد و خواهش می کند برای صلح بستن رضایت می کند، اما اکنون دیر شده بود. و تورانیان در شاهنامه هرچند که ترک ها خوانده می شوند ولی اینها با ترک ها هیچ مناسبت ندارند. گودرز با پیران می گوید که شما از قوم های بیگانه سرباز جمع کردید، آمدید سرزمین های ایران باستان را غصب کردید، شهرها را گرفتید، چقدر بی‌عدالتی کردید. و پیران میگوید که خب شما بگویید که کدام شهرهای ایران باستان هستند، ما آنها را خالی میکنیم، گشته به شما میدهیم. هر آن شهر که مرز ایران نهی، بگو تا کنیمش ز ترکان تهی. یعنی ما راضی هستیم که این شهرها را گشته به شما دهیم، فقط همین که صلح کنیم. اما گودرز که 70 نبیره و پسرش را از دست داده بود در جنگی که باز هم سرلشکر پیران بود. در همون جنگ 70 پسر و نبیره گودرز کشته شده بود. بسیار در دلش قصد انتقام جوش میزد و به هیچ وجه با پیشنهادهای پیران راضی نمی شود و جنگ کنان به دامن کوه می برند و در اونجا البته گودرز نیز بسیار زخم می بردارد. اما در آخرین لحظه پیران را مغلوب می کند و او را زخمی هلاکت آور می کند. می خواهد که با شمشیر گردن او را ببرد، اما باز هم شرافت انسانی او را اجازه نمی دهد که اون زخمی را بکشد. ولی خود پیران از اثر ضرب‌های زیاد، زخم‌های زیاد در آنجا جان می‌دهد. و وقتی که
гударз аз дур падидор мешавад, аз ҷониби лашкари эрони бостон нидоҳои хурсандӣ ба ҳаво мепечад ва аксарияти лашкари турониён таслим мешаванд. Бо ҳамин турон шикасти бисёр қатъӣ мехӯрад ва эрони бостон ғалабаи бузургтарини худро дар тамоми давраи ҷангҳои миёни эрони бостону турон ба даст меорад ва муддатҳои зиёде бо ҳамин ҷангҳои миёни эрону турон басанда мешаванд. яъне устод инҷо ҳамин муҳимияти масалан ҷанги 12 рух гуфтани фирдавсиам дар ҳамон аст ки ин ҷанг аз ҷангҳои дигар ба ҳамон пешниҳоди қаҳрамонҳо ёки сипаҳсолорҳо фарқ мекунад. бале, на танҳо бо ин ва ҳатто бо он ки ҷанги асосии 4 гурӯҳе ки ба эрон ҳуҷум карда буданд, ҷанги асосие ки 100 000 лашкар дошт, ин ҷанге буд ки ба миёни сарлашкарон пирон ва гударз буд. ва инҷо масъалаи асосии ҷангро ҳамин 12 нафар ҳал карданд. яъне 12 нафар паҳлавонони туронӣ ки писарони пирон буданд, писарони висаи бормон буданд, кушта шуданд. дигар лашкари турон дилшикаста шуд ва қудрат надошт. ва акнун ин достон дар миёни муҳаққиқони бисёр кишварҳо мавриди таҳқиқу баррасӣ, баҳс қарор дорад ва ҳатто масалан дар бораи ин рисолаҳо навишта шудааст. ва азбас ки ҳеҷ яке аз муҳаққиқон чунин назар надорад ё чунин огоҳие надорад ки эрони бостон дар самти шимолии руди Панҷ воқеъ гашта буд, тасаввур карда наметавонист ки ин ҷанг масалан дар водии Фарғона ба вуқӯъ пайваста буд. ва масалан баъзе муҳаққиқон аз кишвар берун, масалан Муҳаммади Аҷам мегӯяд ки пирон аз маркази эрони имрӯза ба муқобили турониён ба ҷанг баромада буд. Минҳоҷи Сироҷ низ дар табақоти носирӣ мегӯяд ки лашкари гударз аз Исфаҳон ҳаракат кард ба муқобили пирон, ки ин ба воқеият дуруст намеояд. масалан баъзе дигарон чунин мегӯянд ки ин Кайхусрав ин куруш аст мегӯянд дар шоҳнома, ки инам ҳеҷ ба воқеияти таърихӣ мувофиқат намекунад. имрӯз мо борҳо гуфтем ва бори дигар таъкид мекунем ки имрӯз ҷои он аст ки мо дигар дар бораи давлатҳои пешдодиёну каёниён истилоҳи ривояту асотирро тамоман дигар истифода набарем. зеро танҳо ошкор нашудани ҷуғрофияи ин давлатҳо ва ин кишварҳо онҳоро ба коми асотиру афсонаву ривоят тела дода буд. ва имрӯз ки оҳиста оҳиста мавқеияти ҷуғрофӣ, кишварҳо, рудҳо, кӯҳҳо, пойтахтҳои ҳатто пойтахтҳои давлатҳои пешдодиён ва каёниён имрӯз барои мо ошкор шудааст. ва мо бояд аз гуфтани асотир ва ривоят дар мавриди давлатҳои пешдодиён ва каёниён даст бикашем. ҷанги 12 рух яке аз ҷангҳои бузургтарин миёни Эрону Турон аст. дар ҳамин достон устод аз Рустам сухан меравад? чунки Рустам яке аз қаҳрамонҳои аслии Эрон аст. яке аз гурӯҳҳое ки аз самти шарқии Эрони бостон, яъне аз тарафи Хутан, аз ғарби имрӯзаи Хитой ду гурӯҳ ба Эрон ҳуҷум мекунанд. як гурӯҳ ба як гурӯҳ Рустам роҳбар аст, ба як гурӯҳ Луҳросп роҳбар аст. ва ду гурӯҳе ки аз самти ғарбӣ ба Эрони бостон ҳуҷум мекунанд, ба як гурӯҳ Ашкаш сарвар аст ва ба гурӯҳи дигар Гударз сарвар аст. ва албатта қисмати шарқии Эрони бостон ки ин Турон буд ва аз Хотан лашкари зиёд ба самти шарқии Эрони бостон ҳуҷум карда буд. Рустам дар мавқеияти
شرقی ایران قرار داشت و با مقابل تورانیان در این موقع جنگ میکند. اما در شاهنامه درباره چگونگی جنگ میان رستم و فرامرز و لهراس با مقابل تورانیان چیزی گفته نمیشه. برای یک بومک صحبت شنیدنی داشتید، از شما می‌دارم. تشکر. بینندگان عزیز خاطر رسان میکنیم که در صحبت ما بودن شاعر خلقی تاجستان محترم حاتم و ما صحبت داشتیم پیرامون داستان 12 رخ. تا برنامه دیگر شاد بمانید.